Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinda ibasa ti Efeso Kapitulo 3, versikulo 19. Mapadasan nyo kuma, no kasano ti panagayat na kada kayo, no pay saan anaan-anay amamuan, tapno awan pagkurangan nyo, kan mapno kayo itinadyusan agalad. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo, Dalan, kinapudno, ken biag. Lakay, nalpas kan anangan. Umay kaagsukatan tanaplan sa akong tayo uniform mo. Nagbiitan? Inapurak tadyak kayat amaladaw ka. Tay balon mo, insaganak matan. Ay na, nagsingpat ka talaga. Mga no adaman na nalipatan mapapeles. Narigat nagsubli-subli. Talaga nagswertehakin ka, bakit? Naglagan tibiyag ko. Kaputa, kanayon nagkatulungan. Ken kanayon nak amalaglagip. Bilibakan ka, pare. Kanayon ang naplansya ti polo mo may agtrabaho. Nagbanglo ka. Nagagat nga min ni misis ko. Nagagat niya aglaba, nagagat niya agplansya. Anya nga dito pabanglaw. Ha? Saan ang agpapabanglo, pare? Nabanglo nga men, ti pa naglablaban ni misis ko. Iso nga ron abilibak, pare. Pagsayatan na, no, adda asawa man na singpet. Kaya namuna ka nga si Kaswan, pare. Ay, imbag ka pa ni misis ko. Danda ni Diyak masangpatan ni Diyak balay. Ha? Taapay mo't. Kano may samot ang marites di barangay. Bakit? Ay na! Makapabisin na italot-lot ma. Simang puwet kamat gaya man. Ingkag showeran, nakasaganan tay tuwalyakan pagsukatam ijaban nyo. Ay na! Nagmayatan ti biyag no kastilang. Ingkakit din, tay dasar ko ti kanan tayon. Ayabang mo't nagiti ubing tamangan tayon. Simang po da na ya. Una, agbuybuyan dan iti TV. Tulungan da ka kumamot ang agluto. Nas ka na masurusuro da tagtrabaho Bye-bye amon. Adda ka no isang budda a project da. Unay laki dito ito asawa ko na ya. Awan makunakin ka, munet. Nagagat, kan naanos ka unay nga asawa. Lakay, agring kan. Aldawan. Nakasaganan di pagdigos mo, isang bumangon kan. Himbaglaki din tadda ka amang riring ka dya. Bakit? Di ka man nagdrama, dita. Ingkakit din tayo timplahan kamutin iti kapem. Ay, hagasam nga dita. Nakasagana ang tipagar mo sarak. Katuan na, syakpay ti ko na. Bagay mo lang unay ti t-shirt mo Kabarbaro pa'y. Daan da ito yan, pare. Ha? Jack lang, inus-usar. Nasapulan ni misis ko. Ay, katinsuot ko mata na. Kasla kabarbaro Ni misis ko nga minti mga asikaso kanyak. Inaldaw da ita, pare. Ay, sumit lagayam, amayat ti auram asumrek. Ay, katuwa na, pare. Kat da ito'y mat, may bagakin ka, pare. Ibagam ki ni misis mo. Kasaritam. Tapno agtalinaid lang nga di balayo. Tapno asikasun na ka. Sumit day tati ibagbagakan ko na. Aga pa kami. Ha? Di na kaya ti mabagbagaan. Ay, nagngi namatan tila ako da dito. Ay, saan pa'y amatawaran? Ado tinala ka ijay. Umay ka, sumurot ka kanyak. Agoray ka. Kaslamam mo ka. Anya, Mabit lang talagipag no asino ka. di ka man. Siyak ni Monet. Malagip nakpay. Idi high school tayo. Aywan! Ay na, pasensya kan
Saan ka ngamin anabigbig adagos? Nagpintas ka lata Ay katuan saan agaputan na asawaan tayon, kat baybayan tayon tibagi tayo. Kundi kulay ka pa itibuk mon. Kat, kumusta kan? Nagbayag asan ta nagkitkita Wan nga rod. Ay, tinasayaat. Mapantaman nagmerienda. Tagsarsarita taman. Nilakay ko, assistant manager ita ni J. Kompanyada. Kasta ka di. Ay, kita ang man lang agpaysuan niya. J. Inauna nga anak mi. Kagrad-graduar na iti high school. Valedictorian. Imbag man. Kat J. Dua, adapay la iti elementarya. Nagmayatan tibiyag mo ita, munet. Ay na, plain housewife aklaeng. Kat si Kangay. Kastoy teacher. Ay, isumot lagayam anamin tinar mo ti kinapintas mo. Ay, anya nga minti aramidom. Aya, nanam ay kagayam iti panagbiag mo. Apay kwa, saan ka masaksakitan ha? Talaga asaan ka anabigbig adagos. Tabi makit nga minti langam. Ay, win nga rod. Jak pa yan masangot ag sagaysay. Jak pa'y makagatang iti baro abadok. Ay na, agpapintas ka nga min Kas kalasaan nga asawa ti assistant manager. Sige, ta-follow up ko di order ta, tagmeriendatan. Tani, aginggay ta, awan pa'y lang. Apay tasan mo tan nga umay dito yung balay ni Munet. Hay, agdaldalos manan aday jay, di balay da. Ay, sulaki di ter aramiden na, ti aglinlinais. Amuyo mo ton ti routine ngar aramiden na. Numalpas na nga asikasuan nila kay na, kandagiti anak na, aglaba, kalpasan na, agdalos. Dumagas kan tuman e balay da. Tay dagas mong tuman dagiti natang ken prutas. Wan tatang, dumagasak. Ibagam to may da magpasyar dito yung balay, ta si deglaeng mo. Ne, si kamat kaya manang. Itay kapay. Kunakon kat, nga da ka man nanditi likod ti balay yung aglablaba. Ay na, lablaba akman dagito'y kurtina ti balay mi. Impay dagas ni tatang dagito'y prutas ken natang. Ay, agyaman manang. Ken umay ka kanumat agpasyar di balay Sa anak pa'y nga rod ang makarwar. Ado ta asikaswag dito'y balay. Anyamutan mo net. Ne, apay nga inaput mo ti agong mo. Ay, awan virus ko manang Ay na, ingka man ipatarimaan day tangipon mo. Saan kaya ang masikuran di taribrib mo? Ha? Nalabas ka mat ngagsasa manang? Ay na, ibagak ti pudnukan ka, ading ko. Anya laang ng ti maibagan nila kay mo, no di mo matam mo nga urnusan day tabagim. Ay, Di mo ibaga nga awan kwartayo, tadakkel mo ti sweldo nila kay mo. Manulaang matan ngay ti agpadentes. Parag-aawi dun, pare. Apay akas lang naliday ka. Rumbang anaragsak ka at makita manan ni bakat mau. Marikot, pare. Sa arin niyag suksukat ni misis ko. Ha? Isulatan nga iso di duster na. Anya? Ay. Jak man na mo. Sa arin niyag suksukat. Pakatawa kan sa pare Sana ngagpakpakatawa, pare. Ha? Nadalos ngagpaiso di balay may amasang patag. Naimas ti lutuan na. Ngam, agat base mo ti payod na. Anya? Ay. Ay, makumikom nga miniji balay. Iso at dinan masangot ag sukat, pare. Ay, madimit ti kasta pare. Ingkatangak matan iti bangbanglo na. Ngam, dinamit nga rod usaren, pare. Ay, jak man amo. No, ape nagangdod matan ni misis ko. ni, lakay. Ape akas na din na kaya't nakaabay. Numakiabayakan ka. Adadaywan na. Napudot nga min. Saan mo ti panagkunak?
ion mo man kini dati electric fan bakit? Sige, lakay. Ay sus, dagat suka. Awa mo mangot ko. Kasla, agat basi apuro. Ni, siyak ka di day ta maangot mo, lakay. Kasla uwan Ay, sige. Ina mga rod agdigos. Ay, gapoy ti kinado ti trabahok. Jak pa'y masangon tagdigos. Maturog tan, lakay. Umunakan bakit? At dapay urayek nga awag. Ni, adda pa'y la umawag kan kakarabiin. Wen, ag-video call kami. Kastaya. Ala, maturog karatan. Masapa ka pa'y nga agriing. Tay luton na kiti kanak. Sige nga, Rod. Itimplan nagtumatan iti kapik Bakit? Okay. Anya ti kunam anadlaw mo kanila kay mo? Kanayon nga adda ka video call na. Kat, damagam ano asino? Kasano no babae. Ay, daytan, ti saan mo nga itulok ang mapasamak? Ay namunet, kasano asaan na ka nga isukat? Kaslamat nga min bakbakatanan ti itsuram. Kastaya. Katuan, kaslainang nakamutan. Nasakit adang ganda kita nga ibagbagam Gamday tatipud no. Kita aman ti itsuram ita. Impunggus mo latan day tabuok mo, adi mo pa'y sinagaysay. Kasano ngay ama ay ayo nila kay mo, no di kamot agpabanglo. Saan la ati pamilyam ti asikasuam monet? Kang runaan tabagim. Kita umot ati pagsaya atam. Saan mo nga isakripisyo ti bagim? Gapu iti panagserbim iti pamilyam. Ay, pudno day ta nga imbagam. Panunutam ana imbag ti imbagak monet. Asikaswam ana imbag ti pamilyam, ngem asikaswam met ti bagim. Adan samutin sa bali nila kay kumanang. Ay na, sa anak amas daaw no mapasamak dayta. Amangan ubing pa'y ti pangisukatan na kan ka. Manang. Kita man ngamin day talangam. Bakbaketen ti langam ngem siyak. As-asikaswak mo't nga rod ti pamilyak. Gapo iti dayta, mabaybay amon ti bagim. Agpapintas kamot ngamin Saan la dayta agdaldalos kan aglablaba ti aramidam. Anya aya ti problema ni ading mao. Madlaw ko itay kasla naliday. Di asawa na atatang. Marik na kano akasla lumamlam mi isen ken kuana. Ay sos kunakon kahit. Kahit anya nga itimbagam iti kabsat mao. Ket imbagak nga agpapintas. Wapay mo nga minakastante panawon ita. Mabaliwan tirik na ti tao no saanen anapintas ti asawa na. Oray asino mo't atatang. No saanen nga agdigdigos ti asawam, maawanan ka talaga iti ganas ken kuana. Tulungam ko ni ating mau. Ang mga nagsapol nga agpaiso nila kay na iti sa balay. Pasensyakan bakit? Narabyanak. Nag-overtime kami ngamin. Kanayon kala marabyanan lakay. Ay, nag-leave ngamin di may isa katrabaho Iso ano overtime kami? Kasla. Adda na baliwan kan ka. Anya ko malakay. Ni, adamat ngipon mon. Iso nga rod nakaisa makon. Bagay mo no kasta. Kinuyog ni manang ko. Agsubsubliman ng tisigod na kinapintas mo bakit? Na, maminsan man pa na, nagbanglo ka. Kadigdigos ko launa, lakay. Na. Di ka madanagan, friend. Mapanta iti parlor asigurado amang papintas kan ka. Ay na, talaga kabisadom dagiti abanag Ay, katuan
regular ti panagpaparlor ko. Tadyak kayat nga sukatnak nila kay ko. Isumot lagayam anak kapimpintas kalata. Ay, saan mabalin, abaybay aktibagik. Daita mo tinasursurukan ka. Masapul nga ibalanse ti amin. Ay, kitaan daan na imbag. Noan niya ti maibagay apukis kan ka. Saan mo laangan ataltal yan tabuok mo? Tani, madi akitaan. O sige, intan iti parlor. Monet, asino di bakit nakita ngagdaldalos iti kusina yo? Ay, katulong mi. Nangala kayon iti katulong yo? Kastamot ti kayat nila kay kumanang. Tapno adda ka no oras ko diti bagik. Nagsaya atan ngay no kasta. Iso adya plan-planuan ta pa nagturta, matulo yun. Dua talaang? Kat sikaman. Palubusan na kanila kay mo? Iso nga ron ti mangibagbaga kanyak nga agturak. Ay na, nagsingpot matan nila kay mo no kasta. Ay, talaga nasingpot nila kay ko. Naragsaken no maasikasok. Kan taydaddo mga oras ko, para mutan ka dagiti ubing. Kan para kanyak mutan Kan syempre, para iti nag-Kristyanuan abiyag mi. Oh, anya, matuloy na madam-dama. Ay, saan ako na sumurot, pare? Nagsasalitaan tayo pa yung mga nga kukumpare. Da kayo langan. Da tayo nga kukumpare, ama umuman kadagiti misis tayaw. Ay, saan da kon nga iraman, pare? Nagbalbaliwan ni misis ko. Aya. Ay, katwa na. Isungarod niya excited ako niya gawid. Ay, puwira nga uman pare. Puno ti bagbagag, pare. Nagpangluitan di asawak. Kanayo na niyag digos. Nagpaparlor pa yan. Nagbalbaliwan. Ket agyaman nagiti Diyos, gabuti dayta. Pare. Ken, ipangpangro na mi meten, ti pagsayatan ti pamilya mi, pare. Ken, kanayon kami meten na mapan makimisa, pare. Tapno, maragsakan ni Apo Diyos kada kami. Babaan iti kanayon tayo apan nagdengdengag iti sao ti Dios. Intay masursuro amin dagiti nadyosan agalad. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgie Paclay. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay pa ng tarabay na inbag nga oras kada kayo